Posjeta manastiru Hilandaru i Svetoj Gori početkom aprila 1982. sastojala se od puta preko Soluna i sredinom poluostrva Halkidik, koji je svoja 3 prsta, 3 manja poluostrva ispružio u plave vode Egejskog mora. Najistočnije je Atos ili Sveta Gora. Jedina mapa poluostrva, Atos, koju sam uspio da nabavim, a koju upravo vidite, nije se i pored sveg nastojanja mogla tehnički korektno da snimi. Nema nikakve svrhe da sada objašnjavam uzroke zbog kojih je rezultirala ovako neoštra slika. Ali molim da mi se to uvaži. Uglavnom naziru se konture, skica i natpisa manastira i putujuća linija kretanja i istovremenog ljuljanja našeg brodića duž jugozapadne obale Atosa, kišnog, hladnog i vjetrovitog 3. aprila. Uostalom, to se i vidi iz sljedećih sekvenciji titravih, nemirnih i skakutavih, baš kao i tle palube sa koje su snimljene. Nije mi namjera da navodim imena svih manastira pored kojih smo na udaljenosti većoj od 500 metara od obale prolazili. Neko od njih bi vjerovatno i posjetili, a sigurno je da bi plovili bliže obali. Ovoga puta biblijska priča o Adamu i Evi imala je svoju praktičku reperkusiju. Ženski pol bilo koje vrste ne smije dotaknuti tle Atosa, niti se s morske strane približiti ispod 500 metara. To je zakon koji je donešen u eri osnivanja i izgradnje manastira za vrijeme Vizantije i još uvijek je važeći. Sve tadašnje pravoslavne države sagradile su bar po jedan manastir, a grčkih je naravno najviše. Vrijedno je napomenuti da mnogi manastiri imaju na desetine svojih ispostava ili, kako bi to danas rekli turističkim žargonom, tepadanasa ili grčki skita. To su male i velike kuće u kojima monasi također žive, rade i vrše vjerske obrede. Oni koji su se odlučili za najstrožiju askezu žive osamljeni u pećinama pod veoma teškim i oskudnim uslovima života i jedino im se može užetom prići ili doturiti posne hrane i vode. Neke manastire nagrizao je zub vremena, neki su stradali u velikim požarima ili od gusarskih pustošenja, zatim obnavljani ili dograđivani ovisno o ekonomskoj, političkoj i vojnoj snazi tadašnjih država. Najviše od svega zadivljuje građevinska vještina, trud i upornost, a nada sve otpornost tolikom broju stoljeća ovih impozantnih spomenika neimarima i neimarstvu srednjega vijeka.
Sutradan u zoru hladnog, ali vedrog jutra, 4. aprila, također jedan mali brodić ponio nas je s druge istočne strane poluostrva manastir u Hilandaru. Gotovo svaki manastir ima svoje pristanište gdje pristaju i brodići redovne lokalne linije. Usmjerivši pogled prema kopnu, rasla je u mom vidokrugu čudna građevina, sve dok se nisu oblikovale linije, vitke četvoruglavne kule, ispod koje su se nazirale 4 crne ljudske figure. Bila su to 4 kaluđera koji su nas to jutro čekali u znak dobrodošlice. Podalje na zaravni stajao je i manji kamion, jedina tekovina savremene civilizacije na Atosu, spreman da odveze one koji ne mogu ili ne žele pješačiti do blizu 3 km udaljenog manastira. Pred starom srednjovjekovnom kapijom dočekivao nas je starješina manastira, kroiguman, pozdravljao se za svakim od nas i upućivao u hram gdje je već od praskozorja trajala svečano bogosluženje liturgija. Nemoguće je riječima opisati interijer ovoga glavnog hrama koji se nalazi u centralnom položaju tog manastirskog zdanja. Snimanje zbog nepovoljnih svjetlosnih uslova nije dolazilo u obzir, a da sam i imao reflektore ne bi koristilo jer na Svetoj gori nema električne struje. I dok na filmu promiču eksterijeri unutar manastirskih zidina, pričat ću vam kako je tekao unaprijed određeni plan boravka. Poslije liturgije kratko zadržavanje u dvorištu, zatim prijem u srednjovjekovno dekorisanoj i namještenoj skali za prijeme uz posluženje, rakiju, kafu i ratluk i naravno razgovor sa proigumanom, a pitanja i znatiželjnika u ovakvim prilikama ima na pretek. Iza toga slijedio je ručak, vegetarijanski i posni, kakav je inače način ishrane u asketskom životu. Ah da, bilo je i vino, divno crno iz manastirskih podruma, samo je šteta što se niko nije usudio da zatraži repete. Poslije kraćeg odmora, koga smo mi šljocaroši iskoristili da ponešto snimimo, uslijedila je posjeta riznici, biblioteci, muzeju i na kraju istom centralnom hramu u kojem smo ujutro prisustvovali bogosluženju. Kao što malo prije rekoh, u nemogućnosti da snimim bar nešto od tog neviđenog bogatstva, fresaka iz nekoliko epoha i slikarskih škola, prikazao sam malo prije par kadrova eksponata iz monografije o manastiru, koji su samo tehnički nedovoljno korektna reprodukcija onoga što čovjeku zabljesni vid i pokrene sva čula. I tako kad je druga polovina dana prevagnula sunce dalje od zenita, došlo je vrijeme povratka i oproštaja. Iskupili smo se ponovo u sobi za prijeme, gdje nam je proiguman svakom podario spomen plaketu, biblijski kalendar i značku Svetoga Save. Malo dalje od stare crvotočne kapije ovog svetogorskog manastira oprostili smo se sa mladim monahom Avakumom Medićem, rodom iz sela Strojice kod Šipova, koji je ostavio svoje selo i Bosnu u kojima tako rado govori i prije 5 godina došao u Hilandar da bi tu našao neki na svoj način zamišljeni smisao života.